إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري كاليغفانوغي الأدب المفرد مفتوغا ميديا دوهوغا ألغن من واني مجتمعوغا دي فردونغي دمدوغا ඔන්න ජෙහෙරි වෙති අදබුතක ගුළුම් හොරි බය බාවත කියවාපා ඒගේ තෙරේගා එකක අනිකක සමාසා කුරුම් আদি සමාසා කුරුමකි එදෙවිගෙන් මා කමෙක්කම සමාසා කුරුමගේ බයෙන් අදබුත වාණි කියවාපා আদি ඒගේ ඉතුරුම් එකක අනිකක දෙකේ ලෝබිවුමා මුස්ලිමුන්ගේ මෙදුගා ඔන්න ජෙහෙ කුලුනා ඕගාතරිකම් ඒ ඔතුම් මුහිම්මු එච්චකම් අදි දීන් දෙමෙහෙට්ටු මට්ටක එබ්බවන්තකමකි නොත මුස්ලිමුන්ගේ මෙදු ගන්න ලෝයිබ්බකි කොම්මෙහෙන් බේනුන් එච්චකම් බයාම් වෙෆදී මියතු අගන් මෙ ෆෂානිය ඉමාම් අල් බුඛාරි හම මි කහල ඉතුරු බාබ මිතා ගෙන්නවා ෆවනි විදාලවනි බාබුන් අල් මිසාහු මඅස් සබී කුඩ කුදින්නා සමාසා කුරුම් නංගන වුණු බාබෝ මියාර කුරීගා බයාම් වෙදියා බය බාබතක ගති කුරීගේ දියා බාබුගා අගොන මෙන් බයාම් කොෆවානේ සමාසා කුරුමගේ වාහක නංගේ බාබු ඒගේ ඉතුරුම් මිතාංගල් ඉමාමුල් බුඛාරි ખાસ කුරබ්වා ෆිමණි කුඩ කුදින්නා සමාසා කුරුම් නංගේ බාබු එමෙ ෆරතම අගොන මෙන් මීගේ කුරීගා එදි ඒගේ කුරීගේ මජ්ලිහෙ ගවානි දි කුරුකොෆා mi samasa kurumaki kobakama ei ane mihaage hita ufaverikam badda dinume gotun adi ege iturun enage amene nafsa hinha majassalu wattaka kongule kame samasa kurumuga islami adabutakuge terega adi islam dinuga manakura kamennu himene gotak kurave samasa ki din ekama mana nukura kamekkama adi samasa kurum ginakunuko nama mesmedu minbarege samasa kurumaki ei din barwa kamekkan agon men kuri gawani kiya mitanga al-imam al-bukhari hassa kurabba famiwani kudakudinge wahaka sawbaki kudakudinnaki ei samasa kuram beenun jehifawa bayin hassa ko kudakudinnaki ekudinna ekko kule samasa kuran jehene kudinne sawaki mi insanon kudas adi bodas khalgu kurefamani emihunna kari emihunna rahum kura emihunna ogateri mihunna lobi kuru adi hama egotan insanonge tobiyatuge lebbifawani emihunna kankamuga majbur kura emihunna deke abaduruliyanna adi emihunna ඕගාතරි නුවා මිහුන් දෙකේ ෆූහිවුන් ඒ ඉන්සානුන්ගේ තෝබියතුගේ ලෙබ්විෆාවා කම දරින්ගේ මිහුන්ගේ තරබියතට්ටක ඒ දරින්ගේ ලෝබි හෝදුමකි කොම්මෙන් කුරන් ජෙහෙ කමෙන් එහෙම එකම් කුරුමට්ටක ඒ කුදින්නා කෑරිවාන්ජෙ ඒ කුදින්නම් ඕගාතරි වාන්ජෙ සමාසා කුරන් ජෙහෙ ඒ ඉන්සානෝ ඛල්ගු කුරේෆවණී ගොතා emihunna kaari mihunna emihun kaariwan ehem pegen ilmerin bedalawani heo kamuge ahulverin kuda kudinnan ogateri wanje hene heo kamuge ahulverin kuda kudinna gayawe kaarive ekudinna samasa kuranje hene e sawbaki emihunnan heo for koddinu mattaka emihunge hituga jaagen oibbeka vegen emihunnan heo kamekan edi emihunna dawate devenis amay gotam mayen bafain
emihunge daringe hituga emihunna deterega haasakame deveni emihunge demeduga daringe demeduga gulumen ovege hema e gulum mufadda de kamen mi samasa kurun kudakudinna haasako aden kudakudinna samasa kurum ga wes mingadu tan hama islame mingadu ke terega min himanam giheni ega dogu hedu men nuwa ovegen nuwane adi ehem mihegge wahaka dikur kurumaka adi aibu kiyumaka adi enumes munkaraten ege nuhimenege nuwane adi ege iturun samasa kurun ginakoggen nuwane sama ginakoffikam gawanama emihegge haibetu kudakudinge terega gelligen daan samasa eki mi ginakoffiya enage haibetu gellekam ehnames medumin baregga gengulen jeheni samasa kurun ema kudakudinna samasa kurmaki kommen wes muhimmu edevige ma kame kudinge tarbiyatattaka ei sabaki ekudinge hin hodaage menuwi nota ekudinna kaarwege menuwi ekudinna rangalu tarbiyaten nu debene majbur koggen kadabarun kanta kurakam gawana mige kuriga bay majlis tahuga wane alman men kiyafa bayaku ruliasken salaka darinnakan kama amur kurakam gawana mihun kurimati ge mihun gotak koffane kam ko asi hagigatu ge mihun ge hituga ekan ovegen non ekan kurane mihun kiriya sefara velaira emihun gulen gotakan gulen enas loibba kuluna ekudin tarbiyatu kuram mejehne ehem wege mitanga imam al bukhari mi babu gennawani kudakudin hassa koffa samasa kurmuga ekam bayan kurmattaka imam al bukhari mitanga gennawa fa miwani anas gefan ge ari riwayat fa riwayate vidalwani abu tayyah vidalwani qala sami'tu anas bin malik radhiyallahu anhu yaqul anas bin malik vidalwani ko timan kale gefanu adu ehime kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna nabiy sallallahu alaihi wasallam timammen kudakudin anas gefana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina hijra kurbi duwahu anas gefana ge mamma ummu sulaim wada gannawni rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya aistannamani huriha saw be kalum ziyara kurbi gina be kalum egotun anas gefana ge mamma ziyara kurba dannawani allah ge rasulay timannage atakunete deena ma wadu hadiya ehnam timannage mihriye timannage darifulu kaliye faana khidumak kurumatta kala abbafi hadiya kofi debbafi eduhum feshegen anas ge faana barat wara tuppule iruga nabiya sallallahu alaihi wasallam ge gekologa kaliye faana khidumak kurema khadimek ge gotu gawlupi eme anas ge faana mashhur we fawani khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam ge namu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khadim ge namu ekale faana vidalwani tuppulu iruge wahakata kiya devani vidalwani kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna nabiy sallallahu alaihi wasallam timam be kalunna kudairuga kudakudinge tere uleiruga kudakudinge tere masuni ve ule timam kudairu timam ben kudairuga timam menna ekkon ule nabiy sallallahu alaihi wasallam kudakudin gotuga wi hinduga timanna menna ekkon mihen ule hama amu mihun ule hen ekube ule nabiy sallallahu alaihi wasallam kudakudinna ekkon لا يخالطنا هرمنا يكونولي حتى يقول لأخي لي صغير أدي تيمان كليغ فانوغ كودين هن أخا vidalwiye duwahegga ඒ කලෙක් ෆානගේ මම්මා ෆරාතුගේ අඛින් එයි ඒ කලෙක් ෆාන වර කුඩා කොක්කෝ එක vidalwiye duwahegga ya aba umair ma fa'ala an-nughayr abu umair kinen heye nughayru kinen he nughayr vi nughayr vi kine me heye me hadis bas fuluga miwagotaki anas ge faanuge kokko kuda kokko ekalege faanu ebe e kuda kuda kujjage ngoloni nughayr kiya dunye kuda dunye nughayr kiya kuda dunye e dunye e be kalaku gengulani hifahattagen gengulani dunye gengulemege dunye gengulelu mattaka gengulani mihen olomoge terega duni marui ma kokko wala derawe faguri mi manzaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam fenuni ma e kalege faano e kuda kujjaga hita hinghama juhume dinu mattaka vidalu ibaskole metame ya aba umair ma fa'ala nughayr e abu umair kinen hiye nughayr rabbi kinen hiye mi dunya bi
එහෙම මේ හදීස් වස්ෆලොන් මිතාංග ගෙන්නවා ෆමි වණිය අනස් ගෙෆානගේ මේ වස්ෆල ගන්නා ෆ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කුඩ කුදින්නා සමාස කරබේ එකුදින් හිතාම කුරා වගුතුගා උෆාවරිකම් වද්දා දින වට්ටක මස්සක කරබිය වර්තමස් ගෝවාලේ මේ හදීස් වස්ෆලොන් වර බාවර් ෆාදාත මේ අමිහාර මිතා ෆා කොල්ලන් ගේ කමකි mi hadis basfula ki warak kuda kuda hadis basfula nama silm werim warak gina faada mi hadis basfula neruwa mi hadis takiyumuga bay mihum nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mifad hadis basfula tar riwa kurima mikoma joku jehumuge gotum kuriya dik ahuge ves bay mihum ne bekar wahakatake mi hadis silm werin tar riwa kufamati mihunnani bay bahar ege tereng em misala genna in hadis mi kom faada ngoin hadisen hejje den mi hadis ke faada ilmerin bayan kurabba fa bohor fasto havregina faada ay gotorun ebbe kalaku abbas at-tabari kiya be kale mashhur fani ibn al-qas ke namo ekale mfano mi gota mi islam dina de kolo mi hunna di hadis ilmerin faadu kiya mihun migota bunati wegem emihun misalaka genana mi hadis mi ki evskar faada hor hadis ennune mi kon kamen mi goti kon faada harmendan ike nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadis bas folo mi athar al imam al bukhari mi babu ga genewim ege bawr faada horikan hamaikan mi babu ga genawun ekanes ema al abbas at-tabari riwa kurabba fe mi hadis bas folo riwa kurama foga fastol havur gina faada genawa fe fastol havuragina faada gennawa fave adi ibn hajar fatihuga mi khulasa ko mi huriha fastol faada mi hadis emmenga ya aba umayr ma fa'ala an-nughayr mi de lafzun fastol havuragina faada nirwafe nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis wasfuluga faada tan ega ekulewege makan dalil koddinu mattaka ekamattaka hama mi foilli ubbi fastol faada liuvi efoga ibn hajar miyan itur wes kurevi itur bata mifada bahakatan nubunane jahila kumenu nabiy sallallahu alaihi wasallam ke basfulutaka ki ei wara kuru maana ikulebe nama wes ega wara kuru ibaraten onna mes ega maanafum algon me mitanga mi hadis fe kiyomun da hinduga ingene algon menge am darsegga nuhunna eta faadataken annar mi hadis tak kiyomun da am darsegga eta darsen ekkollima naanna faada emme majlihakun libena e nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulutakuga wara faada ta ginawana e nabiy sallallahu hadis kuramani timan kalefana devune qur'an fadaiche timan kalefana devune utitu jawami'ul kalim kuru ibaratun maanafum bastaket timan kalefana devune ehma hadis ilmerin hadis riwa kurabba fawani faada natiyenno nama se faada nagannege mihunna ei jahilun naki ema mi hadisum warabbaru faada tallibede mi hadisum warabbaru faada tallibede egotun emme bodo e faada mitanga al imam al bukhari genna wafa mebani ei kuda kudinna eku samasa kurmaki ei dim bar wala kamekka kuda kudin hiddati wafada kantai kudin war kudi kantatta uga deramane mihar mi kuda dunyem marwe fawtima ekama hitama korima nabiy sallallahu alaihi wasallam kujjaga hita tasalliy dinu me gotum bidale bas fulen kinen heye yavvi suwalu kolla emihunge hisas tawga bayar weli mames hinga majhon dibena kuda kudin nabs diben hama egota mi hadis bas fulen libe ana faada ki janwaru taketi gengula vedanakan hifahattage ekamaku eya maikkon hita kamuga wanama eya kaanden jihe gota kaandi e balahatta ka eya ngogateri wa kamuga wanama e gengule vidanekam mi hadisun e bayinge nabiy sallallahu alaihi wasallam inkar kore visfurtama kamaka e duni gengule vun ei manakam ekkamuga winama inkar nukura kiha bodu figu yokume megen emme ehem mi majanawaru gengule vidane janawaru ekamuka e janawaran ngogateri wa jehene e sabaki janawarthaka ki e maikon hitan jehech e aam hukumge tereng Allah subhanahu wa ta'ala ihsan tarikan lawafa wa inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay hadis karnani Allah subhanahu wa ta'ala ihsan tarikan kommech galiwafa maane ki janawara ves ihsan tariwan jehen ema egotun janawara ihsan tariwan adi gengule ichkam gawana madi ega belehetton adi egen iturwane
hadis mikama dalil libene janawar gengol maki hudda kamek kan rasulullah sa hadis kurabani anghinaku bulalaka hodi narake abadune ena eti hifatta fe ka kaaka visnu dine eka boka visnu dine adi et dues nu kolli eti amilla kaaka bimun eti vinaya chikagen amilla ka uleka duves kolli kinun ehma janawar gengolon hudda kan mi hadisum dalil lebe adi kiyen ei kudakudinge hittakan mufaawerikan enesde kamekkam mes migen ebenge nabi asasam zamanun fishigen kuramun anna kamekkam mes migen ebengede ehma kudakudin hinhama jassadun mattaka mam emihunge belunge dashuga tibe kudakudin emihunge beleni verin kuran je kantattoge tere kantattan emihunge kuladanakan hore minbarun emihun mufaawa kantatta koddino ehma duuni gengulon nota enumes janawar gengulomaki hudda kamekkan migen ebenge mana kamekkam gawana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurevis yafu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gowale biya aba umair kunya kunnan debbi e abu umair namenno me kiyani kunya arabahuga kunya me kiyani abu nota ummu kuriyallagen kiyenanna misalakan abu muhammad e kunya e aslu namenno e kunya me kiyani ba abu nota ummu kuriyallagen kiyenanna abu misalaka ummu fatima ge mamma e kunya e kotan nankiyun hudda kan eba ingigen de kuda kudinnabas kuda kujjaka nabi sallallahu alaihi wasallam faden hadis kuraban ya aba umair meti kunya kuda kujjaka di fahima migen dalil libedi kuda kudin adi darin nu libe mi hunnabas migota kunya ki danakan miweni mihege bappaye miweni ge mehege mammaye ehme ilmeri midalawani kuda kudinna kunya dinma ki war rangalu kameke ei boduweken ena dariya kulibunge heyo faaleke ema arabin etere waran aamu kamenge ad shar'i kamenge kunya kiyumaki shar'i kame abu nuwata ummu kuriya lagen kiyenan namaki kunya nabiy sallallahu alaihi wasallam ta kuda kujjaka kunya devvi ya aba umair e abu umaire adi hamaya ko mi hadis wasfulum engegen dani nabiy sallallahu alaihi wasallama kuda kudinna de terega oga teri efawa kama adi ekalege faano e kuda kudinge ihsastaka baaveri waka engegen dani ehma mi hadis bas folo anas ge faano riwa kurawa fani mithalek bunade wangatu mi hinga die me kame kalefan vidalo anas ge faano vidalo timam be karna ekkon uluvwe ege misale me kiyade vi ege tereng e duhega timan kalek faanu ke kuda kon hunna akha kan nabi sallallahu hadis korve ekal ebe ko kujjaku gengolono duni marwima e aba umair kihinen he e avi ego tabbune samasa korabbe aden e foga al imam al bukhari ituru hadis wasfule mitanga gennawani misabum mi babani muni mizahuk ma sibyan kuda kudinna samasa kurumge babu hisabum nimuni den yafoga al imam al bukhari a babe fattawani muhimu babe babu husnul khulq rivati akhlaaqo nangay babu ege wada gannawan fade mi fotaki mi adabu akhlaaqo bayan kurumattaka liuwa fafote eya eku mitanga genes famimani husnul khulq kiya babe mi babu ge beenumaki rivati akhlaaqo ge sifa libifa wa faraitega ki Allah ge hazratuga mati darajatake libifawa baikama rivati akhlaaguge muhimmu kama rivati akhlaaguge maikam bayan koddinum rivati akhlaaguge sifata almonmenge mifatuga eki babutakum mi annani mi babuga mi bayan koddevani mi sifata libifawa mi honnan hori mativeri darajataka adi mi sifataka ki kommehen mi sifatakuge muhimmu kan aharmenge hayatuga aharmen libigannan jehekam mi rivati akhlaaguge sifata ekam bayan kurmattaka al imam al bukhari mitanga mi babu gennawafa mimani akhlaqa ki ei ena komme insana vesenage eterega onna sifataken ei beer fushu mi fennan insanage basari nota insanage khalqi sifata khalqu kurefona sifatan ena hunna gota ena kulaya ena ge bohunna gota mi ena khalqu kurefona goi sifa e beer furhan hunna sifata namas akhlaqa ki mi enage eterega hunna sifatake ena eti fennani enaga amalutakun enaga hitutere gahonna sifatake e sifatakam mikiyani akhlagu mi beheli de bayaka ei riveti akhlaga nuba akhlaq
komme mihige gaga wes riveti akhlaga nuba akhlaga hunnani akhlagu mi beheni debaka ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam warabboda baru alwa adi kiye khalek fan allah gazatu ga dua kur bi riveti akhlagu ge veriyakan khalek fan veto khalek fan dua ga isawani allah mahdini li ahsani al akhlaqi e allah emme riveti akhlaga timan alaya hidayat dakkawashiye la yahdini li ahsaniha illa anta iba ilahu menwi riveti akhlaga magu nudakke adi nuba akhlaqun miala durukurabwa fande ibe ilahu menuwi min nuba akhlaqu takun durukurabwane turu farate nuwe ema ekale fan dua kurabwa fa kame mi riveti akhlaqu devum adi kuriyan hori hadis basful takun egena riveti akhlaqa ki mi hibaykan allah ka hazatun libe devum ekam mi ilahu subhanahu wa taala rizqu debba hen debba ichikam ilahu ge besum ge terehi mene ichikam mikam bayan kuramattaka al-imam al-bukhari gennawa faami wani furtam hadis asful riwa kurabwa fani abu darda bidal wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbiye ma min shay'in athqalu min shay'in fil mizani athqalu min husn al-khulq mizanuga akhlaqa vrem barwichinwe mizanuga akhlaqa vrem barwichinwe mizan mita maane ki qiyamat do allah subhanahu wa taala qaim kurwa mizan ay ilahu subhanahu wa taala ge adulu berikan qaim kurumattaka ilahu ge adulu berikan mistakuna bayan koddinawattaka qiyamat do ga qaim kura mizanen ei e mizana ki haqiqi mizane e mizanuga defali onnane amko kattataw ga mihunna gota defali honnane adi e mizanuge meduga innane dule mizanuge dulaki ei kum faliyetto baruwi engumattaka ei na dandikolu eves innane kaman hadis kannani eha adulu veri mizanen ilahu subhanahu wa taala qiyamat duhu qaim kurabane e mizanuga kirene eketi mitami bayan kurani ei amaluta uge terein emme baro en amalu ei riveti akhlaq mige kuriga bayin hadis tasfutawga isve dia hadis asful abdullah bin mas'ud ge hadis basfulga harmen kiyafwani abdullah bin mas'ud ge kashimati fulu uhud farba davres barwane kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba faaka egen dalil kurani mi insanun tabvis kirenekam e mizanuga insanun mes kireneka ehen hadisakun engeni eduwahuga insana barwani enage hashiganuge barukamakun nunkam nabiyya hadis kuramani qiyamet dohuga genevene fala mihe genevene genes mizanuga behettene ekam ko enage gaay ko evs bardanen nunnane edohuga barwani he amalu takko salihu amal kurimihum hama ikota harmen mige kurigawani kiyafa mi mizanuga kirene timmanaiche ei faifutta Abdullah bin Amr bin As ke hadis ga iswa 5 futta Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurapani qiyamet do genevene mihe ko emmenge kurimacha gene senatta ena hulwale be na ena ge nuba nudiha nuwa 5 fu den ena halak wi kam ena hi qur'ane den e fo ena nerevene kuda kaade la ilaha illa allah li faba e kaadu ena ge e 5 fur ge teriya ena ge e bizanu ge teriya lima la ilaha illa allah barwegen nane egotum mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kodde bani riveti akhlaga ki mi mizan barukodde echke rasul allah ge hazratuga qiyamet doga mizanuga emme baru echige terega himenene riveti akhlago amiga mita faha kolle kamaki nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ehen basfole gaiswani emme baru echki la ilaha illa allah mi kalimaye mi hadis rasul ga mi annani mizanuga emme baro echki riveti akhlage mi de hadis wasfoluga ta'arud momen wata hamanu jehe kame veto mi kunen hamanu jehe kame mitanga bayan ko fa mi wani riveti akhlago mi riveti akhlaga ki mi mistakonge amalu tahoge terein mistakonge sifatakoge terein ei emme mistakonge hituga amalu tahoge terein emme barokam bodi riveti akhlagon kam bayan ko devum adi tauhiduge mi kalima yaki mi din kaimu efawani tauhiduge mi kalima ge matiga hemvima egotuge matim mule mi din bina efami wani la ilaha illallah mi kalima macca ehma mi kalima barwani egotu
ehenihen hituge amel tahuge terein emme baruwegen mani la ilaha illallah mi kalima fiyawa hituge amal tahuge terein emme baruwegen mani mi riveti akhlaq kame mitanga ilmerin vidalawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawah mani egotunne riveti akhlaq baruwegen nakam sawaki riveti akhlaq kitamme mihike gaga huttas ena ki muslimekam ga nonya ena quran evves man fain nonnan muslime ke kitamme riveti akhlaq ke mihekkus kafirekam ga wanama allah taala ena ki benkan gabul no kurabana mizanu ga hama sume evves ejja kanwana mi tauhid ge matiga dengena riyati akhlaq bina ko fiye mizanu ga hituga amatho ge tereng emme baro amalu kamuga enage e riyati akhlaq vegendan adenge foga al imam al bukhari mi babuga ituru hadis wasfule gennawa fani abdullah bin amru ge arihum vidalwani qala lam yakun nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ei fahish dekalen nune Nabiya sallallahu alaihi wasallam ki ei aharmen nan amuru wegen mani kale fan namuna ekam ga beluma asu Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba fani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga gati aba me hun attakar riveti wegen ma namuna ibe Allah sha akhiratu hang imam baba ek hadis kura sahabi bekalam vidalwani abdullah bin amr vidalwani lam yakun nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan nabiy sallallahu alaihi wasallam fahish bekaren nune dakka wahaka gaves kurabwa amal ta kustuha kus fahish wahaka dakka wa fahish amal kurabwa bekaren nune wala mutafahishan adi kaleg fanaki ei fahish kan tattakan edebe kaleves nune miyadi manu bagat ekale fana ki fahish bekalen nune adi fahish kan tattakan ede bekale ves nune wa kana yaqul kale fana vidal wa kam gawe khiyarukum ahasinukum akhlaqa tiba mi hunge tereng emme hewegen ma mi hun nakit khiyarukum tiba mi hunge tereng bay mu'minun ge tereng emme hewegen ma bay ki ei mahasinakum akhlaqa tiba mi hunge tereng emme akhlaqu rangalo mihunne mihar mita rasulullah sallallahu kurabba fani mu'minun gawaka tiba mihunge tere ege mane ki kafaraku wurdane bay dunyawi kankamuka enaga akhlaqu rangalo teduveriyak wesurdan manattere kusudan ekamu kafare ehnamas allah ga hasatuga ena mainwane allah ga hasatuga ena duniyen ena libenje minbar libedan mihunge madahsana ki uman otenu mestena libenje faida yana libedan kam allah gazatu ga ivesech kannuwan ehm rasulullah hadis kuramani tiba mihunge tere ebai mu'minunge tere tiba mihunge tere emme rangalu bay ki ei mahasina ahasinakum akhlaqa tiba mihunge tere akhlaqu emme rangalu mihunne ajhamaya ikum mi hadithum egegen dani mu'minunge terega emihunge akhlaqu mingadu hunna gotakabbala fa iman kama ki dabbe fa mati wa'ichikam akhlaqu rangalo mihunge iman kama wane akhlaqu daffanti ge mihunge iman kama vuren mi hadisun dalil libe hadis wibab ga itur hadis wasfule gennawa amr ibn shuaib ga arihum an abihi kayfan babba ga arihum an jaddihi adi kayfan kafa ga arihum riba kurbi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرم ونكون عدو استبيه كليفان تبا مهن تمن كليفان خبر دبان هي تمن كليفان أريهوغا إم لبوتي كمبودو كانتتا لبوتي كم بدو بيجمع ميهن نكي كوباكن خبر دبان है وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أدي قيامة دوغا مجلس के गोतुं तिमन कलेक फाना में कारी गावनी कोम बाइकन खबर दबंग है فسكت القوم دين إف الصحابي بك إف سج بدال में कलेक फाना احترام करो فأعادها مرتين دين कलेक फाना मिवाह का मिलफ्ज़ दफारत तकरार करबिए amihar mige kuriges mikahal etang hadis wasfalai aiswa nabiy sallallahu alaihi wasallam furtama kurabani suwale mikamuge muhimmu kan adwaha mihunna sahabi be kalunna bayan kuddinu mattaka
ekalen faana mitanga miwahaka dikur kurabani teba me na khabar debban he emme hobay ki timan kare faana arhuga emme hobay ki ko baakan adi timan kale faana qiyamat dohga majdi huge gotton emme kuttam me fawa no ta kaari me fawani kombe kan ege evs be kala kecce vidal wima de faharan no ta tim faharan mi faden kay fan hadis kurbiye e foga mistakun dannawa fe na'am ya rasulullah e allah ge rasulai ade he kiya debbash ebe kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtiram kurme gotton evs ecce vidal no ve tibi nota enom vistumek ganwata kale faano hadis kurawani kom kama ka detere vistumatta ka tibbi kama ga vesmun ekashi gemme evsechike vidalume ihtiram kurame got den efon nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye qala ahsanukum khulqa tibami hungeteren emme khulqu heyomi hunne mita rasulullah sallallahu hadis kurabani ukhbirukum bi ahabbikum teba mihunna emme lobweti timan kalek fan ga hariuga emme lobweti mihunna ki ko baaka nikam islam itang rasulullah sallallahu alaihi wasallam mige tere wannane me fisko wese kay fan tababi mihun me furatamas e kale fan tababi mihun e mihun ga amanu taqabul kurebe sharutu tafuriham wa mihun nuni mige tere kan wanna emme furatama kama kan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabah mani akhbirukum bi ahabbikum ilayya tim khalifana riga emme lobeti kambodo e khalek fan gaziga emme lobeti kambodo kan emme iswani khalifana tabawi miho e khalek fana sunnat tabawi miho adi amal ta qabul kurumga sharutta furjama vejjami hegge amal noni qabul no wala misalaka riveti akhlaaqu geveriye namas amal ta qabul kurumge sharutta kuten sharten guni vejjama ena kiben ekame qabul no wala de sharten mi onnani furtama sharta ki ikhlas tarika mi heko ena riveti akhlaaqu dakkafane mi hun kurimatiga mi hunna dakkan ikhlas tar allah ta kenno ehem vi ena kiben qabul no wala ena nuwana allah rasul tabawi mi heka ena nuwana mi hadis takutere wanna mi hunna kena nuwannana emme furtama shartu ikhlas tari wanjel mi hunna dakkam megen riveti akhlaaqen gole mi heka Allah ka hazratun aiswa rasura arihun aiswa mewa khabar taka kaina nwannane devana kama ki nabiyya ge sunnatun jehene rivati akhlaq daskuram rivati akhlaq harmen emme fortama mi majlis ta fashiru gaves kom swarka mewa kali alwa alafan rivati akhlaq minakira ichki ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnate mistakunge hawa nafsu taka konnon riti kantattaka huturu kantattaka kandalane ki adi mistakun amillen ufadda kantattaka ki ei adi rivati akhlaq terehi mene kantattakenno bay mihum nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnat du kofa amillen emihun ge akhlaqi kantattaken hadagen wala mihun wala eki kantattoga mihun kanda ala bay kantattan ei mihun ke tere riti kanka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata mimihunna mulin tafatu mimihunna behecche visnu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnate namas mimihun kariga gengules akhlaq take emihun amillen hada gengule faharega bayin kantattaka ki dina khilaf gankan dinu ga misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabahunani tumbuli du kollash tanege gawaiden hada fan tumbuli bala ei akhlaq ki nabiyage sunnata dimabi mai wani akhlaq tumbuli du kura kujja notati tumbuli du kura miha ki ei akhlaq gotun daffanti go mihunge gotugai babele ekam akhlaq ki ei harmenge hawa nafsun hada ichenno එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු මිතා හදිස් කුරබණි තිමන් කලෙන් ෆාන එම්මේ කුත්තම්මනි අඛලා ගුරංගල මිහුන්නේ එකරේ ෆාන තබාවි මිහුන්ගේ තරේ මේ ඉස්මානි එහෙම අමල්ත ගබූලුගේ ෂරත් තෆුරිය මනෝ වඤ්ඤාරි වෙත අඛලා ගබූලුන වානේ රිවිත අඛලා ගබූලුන වාන අදි බයි ෆහරුගා අඛලාගේ වාහක දක්කා ඉරුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු දිකුරු වෙස්න කුරවේ බයි මිහුන්ගේ බයි ෆොයිත්තගේ ස්ලීෆේ බෝරි අඛලා රිවිත අඛලා වාහක දක්කණි එකම් ෆුරියම කුරමට්ටක නබියාගේ බස් ෆුලෙව්ස්මනානුලා එකේ ෆානුගේ රිවිත අඛලාගු නේගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුම් මෙනුවි රිවිත අඛලාගු නේගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුම් මෙනුවි කුරියන් හොරි හදීස් වස්ෆතකුම් වසකම දලීලු ලිබේන අදිවස් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි රිවා කුරබණි විදාලවණි අන් අබි හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු අන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් قال නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබියේ අබු හුරයිරා ගාරින් රිවා කුරබණ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබියේ
إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق تمن كلك فانو رسول كما جن فنوفونو السبب رسول كما جن فنوفوني صالح هيو أخلاق فريهم كرمتك فريهم كرمتك تمن كلك فانو رسول كما جن فنوفوني رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رسول کے گوتو کا فالو بھی ہیروگا مکہ کے مشرکوں کے تیرے کا ہوری باہر ریوتی صفتا دیلتی کم ہوری مہمانوں کمے ہی تم کے باہر ریوتی عادتاں امیہوں کے ہوری اخلاق اے باہر علم ودالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول کا می انگوانیے اے اخلاق کے اتروں دم باقی ہوری ریوتی کانتت فریم کورمٹک تمن کایگ فانو رسول کما گن فنونے එහෙම එකලේක ෆානෝ එංගෙ විකන්තත්තන් එයි රිවෙති අඛලාක් එකලේක ෆානෝ අහරමෙන්න දෙක්කේ විහිදායෙන් එයි රිවෙති අඛලාගකි එහෙම මේ හදිස් වස්ෆලක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කුරබ්බා ෆමවණි තිමන් කලේක ෆානෝ ෆොනෝනි රිවෙති අඛලාගු ෆුරිහම කුරමට්ටකේ මී එකලේක ෆානෝ රසූල් කමාගම් ෆොනොවමු එම් මක්සද් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රසූල් කමාගම් රසූලෙක්ගේ ගොතුක ෆොනොවමුගේ එම් මක්සද් රිවෙති අඛලාගු فريهم كورو أدين يفوقا الإمام البخاري يتورو حديث بس فل متاعك جنواني عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها بدالواني ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما نبي صلى الله عليه وسلم ده كما كون كره كمن اختيار كره من لبج كم غوانا ما ايكتا ايغترن اختيار نكره بي ايغترن ملوي كانتم منوي نبي صلى الله عليه وسلم كيف ان امتك لوي غتن اختيار كدو متك ورب دبار ولي امتن ام لوي ادي مي هن م فادا ور غتا كلي فان بلبي ام الله کے دین بگن دیئی ام لوي فصيح دین کے گتگا එහෙම මදීන කී ලුයිෆසහ දිනේ බුනේ බොහෝගේ මුරාද කී ඒ නබියා ගෙන්නවි ගොයි ඒගේ තෙරෙන් ලුයි ගොත්තක කණ්ඩායම කී ඒ හද්දු ෆානලදියෝ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගෙන්නවි ගොයි ඒ ලුයි ගොයි එකලෙන් ෆාන ඉක්තියාර නුකරවා ලුයි ගොම් මෙනොවි දෙකම කුන් කර කම ඉක්තියාර කරවෙජ කම ගා වානම කලෙන් ෆාන ඉක්තියාර ලිබෙජ කම ගා වානම ඉක්තියාර කරවනේ මෙලුයි ගොයි දෙක කලෙන් ෆාන ඉක්තියාර කරවි ගොතුන් එවරෙන් ලුයි ගොත්තකෙන් හොදන් ඔලම කී හද්දු ෆානාලුම හදිස් කුරබණි විදාලන ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා වමන් තකම රසූලුල්ලාහ් වමා ලම් යකුන් ඉස්මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙගොතුන් කුර කම ඉක්තියාර කුරන් ලිබෙජ් කම ගා වානම ඉක්තියාර කුරබණි එම්මෙ ලුයි ගොතේ එයි එකම ගා ෆාෆ වෙරි කම නැතියයි ලුයි ගොතකී එයි ෆාෆ වෙරි වා ගොයික්කම ගා වෙජ්ජා එකලේ ෆාන් ලුයි ගොතෙන් නොලංගවා දෙගොමුන් කමෙන් ඉක්තියාර ලිබෙජ්ජියාමු ෆාෆවරි නුවඤ්ඤාමු ලුයිගෙන් නංගවනි මිහාර හරමෙන් අබ්බා ගොතකි ෆාෆවරි වියස්වස් ලුයිගෙන් ඒ මුහිම්ම ගොතකි আদি නිස්බෙබ්ස් කුරණ ඉස්ලාම් දීනා මේ ඉස්ලාම් දීන කොයි ඉස්ලාම් දීන කේ ලුයි ෆසේ හදීනකේ එකම ඉස්ලාම් දීන ගහුරි ගොයි නූන් ගොයි ගොන් ඉක්තියාර කරම ෆෝ මිබුණනි ඉස්ලාම් දීන කේ ලුයි ෆසේ හදීනකේ ලුයි ෆසේ හදීන ඉස්ලාම් දීන ඒ බාවා ලෙව්වි ගොතන් ඒ ලුයි ෆසේ ඒ අමිල්ලේක කණ්ඩාලා ඉච්චෙන්නෝ දින් එෆායිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාලවනි ෆයිදා කාන ඉස්මන් කාන අබඅදු الناس මින්හු ඒ ෆාෆෙකම් ගවානම එකමුන් එම්මෙ දුරුවෙගෙන් වාබේ කලකී නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහෙම ලුයි ගොක් කඩ එළමුගා කඩ අලානි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මින්ගණුන් හවා නෆ්සකුන්නෝ දීනුගේ ලුයි තක් කඩාලා දීනුගේ ලුයි තක් කඩාලා නබියාගේ සුන්නතුගා دين فبدالوني ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم إفسميه ككلفان نفسك بدل نهبوي هم كان الله حرمتك منوي فينتقم لله بها الله تكا بدلنه فنجيجا بدهبوي එකලෙන් ෆානුග අමිල්ල zati කමෙන් අයිසියා දුවහක්ස් බදලෙ නොහිප්පවේ නම දීනුග කමෙන් අයිසියාමෝ බදලු හිෆන් ජෙහිජ්ජා බදලු සිප්පවේ මිහාර අල්ගොන් මෙන් ඉතරේගේ දිකොළු ආහාරෙන් අමිල්ල zati කමක බෙහිජ්ජියාමෝ නිමුනි හිසාබ එකම අල්ලාහගේ දීනා බෙහෙනවර කබ්බෙහුනස් එව්ස් කමෙන්න මුලින් ඒ දිකොළා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලෙන්
ذاتي كمك وجيامو كيفانو එකමකම් බදලෙන් නොහිප්පවයි එකමක අල්ලාහගේ දීනුක වෙජ්ජා දුල තංගොලෙස් කමිය දහරමෙන් නබාගතකි ඉවස් මිහ කේනාගේ ذاتي කමක මිහක බෙහෙජ්ජියා එතෙන් එනාගේ රුලි කන්ට්‍රෝල් නොකරා මච්චදාන එකම අල්ලාහගේ දීනුක එනා ගීරත් තිරියන්නවයි දීනා දෙතරේ දක්කාහා වාහක එනාක බෙහෙකම බස්තු අදි බය මිහම් බුණාන ඒ එනාගේ දීන එනා දක්කා වාහකේ මීනා බෙහෙකම බස්තු එනස් ඒ කිනුන් අහර්මගේ දීනුක අහර්මෙන් අංගවාෆෝනි අහර්මන්ගේ දීනුක අහර්මෙන් අංගවාෆෝති ذاتي එනා අන්න එනාගේ ذاتي කන්තත්තව ගානේ මිහන් අෆූ කුරන් එකමක දීනිකං කමක දීනට්ටක ගීරත් තිරිවා දීනට්ටක රුලියන්න දීනට්ටක අදාවයි තිරිවා දීනට්ටක ලෝබි කුරන් ඒ අහර්මගේ දීන් උංගන්නා දෙබ්බාෆවා ගොතකි අදෙන් එෆෝගා ඉමාමුල් බුඛාරි මිබාබුගා ඉතුරු බස්ෆුල ගෙන්නවා ෆයිම් එෆෝ හදීස් බස්ෆුල ගෙන්නවා ෆනි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් අබ්බාස් ගාරි ෆාවා ෆාන විදාලවනි ඉන්නල්ලාහ තආලා ඛස්සම බයි බෙස්සවියේ කමා ඛස්සම බයිනකුම් අර්සාකකුම් තිබාමිහුන්ගේ මෙදුගා රිස්කු බෙස්සවියේ රිස්ක කි අල්ලාහ් දෙව්වානිය මතේ රිස්ක කි අල්ලාහ් දෙව්වි මින්බරක ලිබෙච්ච කොම්ම මිහක සම එගොත මි අඛලාග කි අල්ලාහ් දෙව්වි අලක දෙව්වා හිබයිකේ වර දිගු අසරෙම් නමාද කුරින් මංගේ කුරින් හි නොවේ නිමේ නෙන්නේ එහෙම මම අඟොන් මි හිසාබ මියදුගේ මි හදීස් කියුම් කුරු කොල්ලානි මිතාගා الإمام البخاري مهارو ميجنوا جنا باب تككي مجتمعوغا دي فردون کے دمدوغا اونن جه ورم مهم واخلاق تككي واها كمتا بيان ميكوربني كوريان هوري باب تكوغا بس එබ්බේ කෝ අනෙබ්බේ කෝ දෙමෙදුග ඔන්නන් ජෙහෙරි වෙති අඛලාගු එකක අනෙකක ටක අදා කොද්දෙන් ජෙහෙරි වෙති අඛලාගුගේ සිෆතවගේ වාහක මිතා ගෙන්නවාෆා මිවනි දුආ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලමෙන්නකි හේවබස් අහා හේවබස් කබූල් කුරාබා එක්කම ගාලෙවුන් وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته